Od samih početaka srbijansko-crnogorske agresije na suverenu i nezavisnu državu Republiku Bosnu i Hercegovinu, Bihać je bio jedna od strateški važnih tačaka koje je agresor namjeravao okupirati svojom vojnom silom. U dosadašnjem toku rata srpski agresori su u više navrata poduzimali kako vojne operacije manjeg, tako i vojne operacije šireg obima sa jasnim ciljem osvojiti Bihać po svaku cijenu. Pri svakom zamišljenom projektu agresorski generalštab je smatrao da sa padom Bihaća u njegove ruke pada i cijela teritorija koja je političkom terminologijom označena kao Bihaćki okrug ili u širem kontekstu kao pojam Zapadna Bosna. Stoga je u više navrata tokom rata agresor grupirao respektivne snage koje su mu bile na raspolaganju te ih usmjeravao na pravce koji su uzimani kao pravci prodora u Bihać. U pravcu ostvarenja istog cilja srbijansko-crnogorski agresor je tokom 1992. i 1993. godine poduzeo niz operacija manjeg obima, no sve su se pokazale kao nedjelotvorne i slabe da se područje Bihaća i Bihaćkog okruga stavi pod agresorsku kontrolu, te da se komunikacijski i teritorijalno spoje srpske fašističke paradržave u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kada su se vojni potencijali pokazali kao nedostatni, iniciran je tragičan unutar bošnjački sukob. Preko najvećeg izdajnika bošnjačkog naroda, inače dugogodišnje srpske marionete, Fikreta Abdića, pokrenut je dodatni vojno-politički pritisak, koji je trebao prouzrokovati pad Bihaćkog okruga u neprijateljske ruke. Kako se to s početkom unutar bošnjačkog sukoba nije desilo, agresor je bio prisiljen da uloži dodatne napore u tom pravcu. Već u februaru 1994. godine pokrenuta je jedna od najvećih ofenziva združenih Karadžićevih, Martićevih i Abdićevih snaga, koja se izjalovila već na prvom koraku, a radikalni cilj pao u vodu. Bihać i Bihaćki okrug se odbranio, tako da na bojištima nije došlo do nekih naročitih pomjeranja linija razdvajanja, dok je agresor pretrpio značajne gubitke u ljudstvu i ratnoj tehnici. Nakon tog neuspjeha združene agresorske snage su bitno smanjile svoja borbena djelovanja, dok su jedinice 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine zabilježile nekoliko značajnih uspjeha. U prvom redu to se odnosi na operaciju Tigar Sloboda 94, operaciju Pećigrad, te operaciju kojom je oslobođen cjelokupni teritorij općine Velika Kladuša. Nakon ovih pobjeda preokrenula se vojno-politička situacija koja je bila dovoljan signal da je vrijeme za novi ofanzivni pohod. Već početkom septembra združene agresorske snage pod direktnom komandom srpskog generala Ratka Mladića kreću u ofanzivu pod šifriranim nazivom Breza 94. 11 dana su borci 5. korpusa odolijevali daleko nadmoćnijem neprijatelju, nanoseći mu svakodnevno vidne gubitke na bužimskom i kladuškom dijelu bojišta, a 12. dana u brzom i efikasnom kontraudaru i sam general Mladić je natjeran u bijeg. Srbočetnička operacija je još jednom doživjela potpuni debakl, mjeren velikim gubicima u ljudstvu i tehničkim sredstvima, naoružanju i municiji. Međutim, i pored doživljenog poraza, agresorske srpske snage ne prestaju napadati slobodne teritorije Bihaćke regije. Krajem septembra i početkom oktobra na Grmuško-Srbljanskom i Grabeškom platovu Karadžićevi četnici poduzimaju nekoliko snažnih artiljerijsko-pješadijskih napada, koji kontinuirano traju skoro do kraja oktobra. Osim ovih napada na bihaćkom dijelu bojišta, intenzivirana su djelovanja agresorske dalekometne artiljerije, posebno iz zloglasne kasarne Grabež. Na bihaćkim ulicama skoro svakodnevno su padale razorne granate, koje su odnosile nevine živote građana Bihaća. Ginuli su starci, žene i djeca, a međunarodna zajednica samo je posmatrala šta se dešava u navodnoj zaštićenoj zoni, koju, ako se objektivno pogleda, nije ni željela zaštititi. Svakodnevna stradanja civila bila su kap koja je prelila čašu. Krajem oktobra 1994. godine združene jedinice 5. korpusa su poduzele kontraudar na nekoliko bojišta i u vrlo kratkom vremenu oslobodile preko 350 kvadratnih kilometara privremeno zauzete teritorije Republike Bosne i Hercegovine. U potpunosti je razbijen drugi krajiški korpus vojske tzv. Republike Srpske, što je bio osnovni razlog da zločinac Karadžić u pomoć pozove svog sapatnika, lidera pobunjenih Srba iz Republike Hrvatske, Milana Martića. Nakon Petrovačkog sastanka jedinice vojske tzv. Republike Srpske krajine započinju otvorenu agresiju iz umpa zona na slobodni teritoriji Bihaćke regije. Dok su se konsolidovali Karadžićevi ostaci drugog krajiškog korpusa,
Sve raspoložive jedinice Martićevih četnika udarile su svom silinom na odbrambene linije 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać. U vrlo kratkom vremenskom intervalu na bojištima Bihaćke regije pregrupisane su sve raspoložive jedinice Združenih četničkih i Abdićevih snaga. Početkom novembra ratni požar je zahvatio sva bojišta u Bihaćkoj regiji. Na odbrambene linije naših branitelja skoro svakog dana padalo je preko 2000 različitih projektila. Nakon svakog artiljerijskog napada uslijedio bi pješadijski ili kombinovani tenkovsko-pješadijski napad združenih agresorskih snaga. Zbog sve jačih napada te zbog strategijskih razloga združene jedinice 5. korpusa Armije Bosne i Hercegovine planski su se povlačile sa oslobođenih teritorija, stvarajući na taj način efikasniju i čvršću odbranu grada Bihaća i regije u cjelini. Ovaj potez je u osnovi bio jedino rješenje da se postepenim i planskim povlačenjem i usputnim nanošenjem gubitaka neprijateljskom pješaštvu otupi oštrica kojom je komandovao srbočetnički general Manojlo Milovanović. U tom pogledu, a s obzirom na respektivnu silu koju su četnički generali pokrenuli u sveobuhvatnoj ofenzivi koja je imala šifrirani naziv Jutro, borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine su zabilježili niz uspješnih kontraudara, što je četničke generale primoralo na dovlačenje dodatnih snaga. Sa drugih bojišta u Bosni i Hercegovini na bojište u ovom dijelu Bosne i Hercegovine dovučeni su dijelovi 9 brigada, koje su zajedno sa 6 domaćih brigada krenule u ofanzivu sa privremeno okupiranih područja Republike Bosne i Hercegovine. Među njima najviše su se isticale specijalne grupe za diverzantsko-terorističke upade, kao što su primjerice Laka gardijska brigada iz istočno-bosanskog korpusa, takozvani Mauzerovi Panteri, zatim odred specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova takozvane Republike Srpske i tako dalje. Sa druge strane, iz navodnih humpa zona u Republici Hrvatskoj na slobodni teritorij Bihaćkog okruga započeo je napad u kojem je učestvovalo 19 jedinica agresora, među kojima i Abdićeve brigade, policija iz Knina, specijalna grupa pod nazivom Škorpioni iz Đeletovca, 63. padobranska iz Niša, Arkanovi i Šešeljevi dobrovoljci i četnici, kao i niz drugih lešinarskih grupa. Prema određenim procjenama u pomenutu najjaču ofanzivu na Bihaćku regiju krenulo je preko 30.000 savremeno naoružanih vojnika, naravno uz podršku tenkova, artiljerije, helikoptera, avijacije i raketa svih promjera. Dana 4. novembra cjelokupna odbrambena linija boraca 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i bojovnika Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać je bila pod intenzivnom neprijateljskom vatrom. U tim tekućim danima na liniji Ličko-Petrovo selo Željeva-Meljinovac četnički napadi su se smjenjivali u talasima. Odbrambena linija naših branitelja nekoliko puta se pomjerala napred i nazad, tako da su agresori morali upotrijebiti i avijaciju sa Udbine, te helikoptere da bi izvršili kvalitetan pomak na bojištu. Dana 10. novembra četničke snage su uspjele ovladati hrvatskim naseljem Veliki Skočaj, no već sutradan su bile potisnute rijetko viđenim herojstvom bihaćkih branitelja. 11. dan kako traje četnička ofanziva pod nazivom Jutro, u toku jutarnjih časova, juče, četnici iz Sao Krajine na pravcu Menjevac-Skočaj u samu zoru zauzeli su onaj ondje vrh na horizontu koji se zove Čot, a branile su ga jedinice HVO-a kao i samo mjesto Skočaj, s tim da su ušli na katoličko groblje na tom pravcu, gdje ja sam još malo i nadam pravom cilju da i nišenim kustečem. jedinice HVO-a nisu mogle da izdrže pritisak, tako da su se povukle u visini malog Skočaja. Četničke snage došle su do doma, to su one dvije bijele zgrade koje se vide dole u dolini. U toku jučešnjeg dana mi smo izvršili izviđanja i u toku noći dovezli smo sveže jedinice, tako da smo u 4 sata izvršili opkoljavanje i ubacivanje naših snaga na pravcu oni Borovi, Čot. Zauzeli smo Čot, a onda smo krenuli ka katoličkom groblju i opkolili smo totalno Skočaj sa
istočne i jugoistočne strane. Evo, upravo su sada završene borbe. Ovdje je bilo negdje činjenje. Sigurno unutra se nalazi još nekoliko transportera, a vidio sam da su 2 tenka pobjegla. Tu su bili žestoki artiljerijski dueli, kao i tenkovska gađanja. Evo, ovako je sada trenutna situacija. Tamo gdje se vidi dim, kako vidimo, četnici su kompletno selo u toku jučerašnjeg dana zapalili. Još četnici pružaju žestok otpor, jer to su poznati koljači koji su došli iz Vukovara i oni se olako neće predati posle jučerašnjeg ovdje masakra koji su napravili nad samim selom. Međugrađe, Zavalje, kako je razoreno i još se vode žestoke borbe. Vidjet ćemo, ovo je praktično završnica, ali u toku noći naše jedinice će ući u Skočaj i gdje ćemo definitivno cijelu regiju, okrug držati pod kontrolom. Svaki naredni dan bio je priča za sebe. Na svim odbrambenim položajima naši borci pružaju ono što se moglo maksimalno pružiti da se zaustavi zahuktanje. Novih jedinica agresor ublažava takvo stanje. Napadi se šire ka području Bugara. Sva ratišta, počev od Bihaćkog do Bužimskog, pod žestokom su vatrom iz sveg raspoloživog arsenala Karadžićeve fašističke armade. Velikokladuška naselja gore i nestaju pod udarima razornih projektila. Na ulicama Bihaća svakodnevno ginu nedužni civili. I ne samo na ulicama, već svugdje gdje su ispaljeni razorni projektili pogodili svoj cilj. Svjetske javnosti padale su ljudske glave, no to nije bilo dovoljno da se bilo šta učini ili promijeni. Sa pojedinačnim, ali i nedovoljnim diplomatskim aktivnostima, svijet je posmatrao šta se dešava u njima znanoj Bihaćkoj enklavi. Takvu pasivnost, prvenstveno pasivnost UNPROFOR-a, združeni srpski agresori, Abdićeve pročetničke pristaše, te snage dovedene iz Srbije, znali su kako da iskoriste. Izačića, te uz pomoć Abdićevih pristaša i oklopno mehanizovanih snaga zaposjeli rejon Bugara. Sljedećih dana nadiranje četnika je zaustavljeno, što je motiviralo agresora da upotrebi avijaciju za bombardiranje i raketiranje zaštićene zone grada Bihaća. U jednom od takvih napada na Cazin protivavionska odbrana 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine uspješno je oborila 2 četnička aviona, od kojih je jedan pao na stambenu zgradu i izazvao požar. Frontalan napad sa Plješevičkog masiva koji se nastavljaju u narednih nekoliko dana. Uz upotrebu oklopno mehanizovanih snaga, helikoptera, avijacije i raketnih sustava, agresor iz UNPA zona uspijeva 21. novembra zaposjesti cjelokupni Zavaljski plato i okupirati više hrvatskih naselja pod Plješevicom te Bihaćko-prigradsko naselje Sokolac. Do kraja novembra prošle godine agresori su uspjeli zaposjesti dio Petog korpusa u više navrata brzim kontraudarima nanose agresorima vidne gubitke u ljudstvu i ratnoj tehnici, posebno u rejonu Jasike i Bugara. U tim protivnapadima zapljen je i jedan tenk, što je u tim danima imalo neprocjenjivu vrijednost za odbranu ovog slobodnog dijela Bosne i Hercegovine. Neka, aj tamo započjedaj. Kako zoveš i šta je ovo bilo? Ja zovem Alija Goretić. Ali šta je bilo? Pa, krenuli smo ove četnike odavde da otjeramo sa ove naše linije i sa naše zemlje. Otjerali smo ih kao što vidite tamo u dubinu. Uzeli smo ovaj tank, jedan smo još oštetili, izvukli su ga sa nekim drugim mehanizovanim sredstvom. Ima ubijenih četnika, tu da leži, ima i na desetine, ovdje ima jedan mrtav. Imamo jednog zarobljenog. Boris Romanović Vuce isto u Afrika kao sa komandirom. Goretić Alio. Medić jedin, presudan sam. Tokom decembra borbe na svim bojištima u zoni odgovornosti 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine traju nesmanjenom žestinom. Branitelji ovog dijela Bosne i Hercegovine na dostignutim odbrambenim linijama ne dozvoljavaju više ni najmanji agresorski pomak, svakodnevno otupljujući agresorsku oštricu.
Neprijatelji, iako na prilazima Bihaću, ne uspijevaju dalje ni za korak. Da bi napravili bilo kakav pomak na bojištima, združeni neprijatelji u više navrata raketiraju odbrambene linije naših boraca, ali i grad Bihać. Posljedica ovih napada su neprocjenjive materijalne štete i stradanja civilnog stanovništva. Osim ovog varvarskog čina, neprijatelj nije uspio ništa drugo. Linije razdvajanja su ostale nepromijenjene. Krajem decembra, zalaganjem međunarodnih mirovnih posrednika, a zbog nemoći da se zaustavi četnička ofanziva na Bihać, UNPROFOR i Ujedinjeni narodi čine sve da se sukobljene strane u Bosni i Hercegovini primire na određeno vrijeme. Sa 31. decembarskim danom na teritoriji Bosne i Hercegovine stupilo je na snagu potpisano 4-mjesečno primirje. Međutim, primirje po agresorskim planovima bilo izlišno na Bihaćkom bojištu, te stoga od početka nije ni poštovano kao primjerice na drugim frontovima Bosne i Hercegovine na kojima su utihnula agresorska borbena djelovanja. Tokom januara združeni srpski agresor ne samo da nije umanjio borbena djelovanja, nego je na pojedinim bojištima poduzeo snažne artiljerijsko-pješadijske napade. Odgovarajući na jedan takav napad, sredinom januara pripadnici 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać u efikasnom kontraudaru su pomirili odbrambenu liniju u svoju korist i pritom oslobodili rejon vodovoda Klokot kao i naselje Vedro polje. Na ovaj uspjeh naših branitelja agresori su odgovorili napadima na Kladuškom, Bosansko-Krupskom i Bihaćkom dijelu bojišta, kao i u rejonu Bugara. Odgovarajući na jedan tenkovsko-pješadijski napad u rejonu Bugara, borci 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine uništavaju nekoliko agresorskih tenkova te u potpunosti oslobađaju cjelokupno područje Bugara. Međutim, ni ovaj poraz ne navodi agresore da ustupe prostor razumu te da prihvate poštivanje primirja na ovom dijelu bosansko-hercegovačkog ratišta. Početkom februara agresori ponovo grupiraju sve raspoloživo ljudstvo i ratnu tehniku. Dana 9. februara započinju neprijateljski napadi na većini bojišta u zoni odgovornosti 5. korpusa naše armije. Osobito snažne napade agresori poduzimaju u rejonu Vučijaka te prema Vedrom polju, što primorava naše branitelje da adekvatno uzvrate na ove napade. Pri jednom kontraudaru u rejonu Vučijaka razvijena je neprijateljska borbena linija, a četnici natjerani u paničan bijeg ka privremeno zauzetim teritorijama Republike Hrvatske. Tokom narednih dana jedinice 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać u potpunosti su potisle agresorske snage sa Podplješevičkog platoa. U tim uspješnim borbama bihaćki branitelji su zaplijenili veliku količinu oruđa i municije, a što je najvažnije, oslobođena su naselja Zavalje, Žegar, Međudražje, Mali Skočaj, Veliki Skočaj, Dobrenica, Sokolac kao i Brdo Debeljača, s kojeg su četnici 3 mjeseca sijali smrt po bihaćkim ulicama i naseljima. Sa ulaskom naših branitelja u ova područja konačno je na vidjelo izašla slika srpskog vandalizma i zločina. U jutarnjim satima 13. februara Žegar. Jutarnje sunce kao da označava novi dan, novo vrijeme velikih podviga 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Od ovog dana naselje Žegar će moći započeti živjeti normalno, naravno koliko to ratne okolnosti dopuste. Važno je da će se život vratiti u napuštene kuće hrvatskog stanovništva, a sve ostalo će doći vremenom. Laganim hodom bilježimo usput sve ono što je zanimljivo za oko kamere i fotoaparata. Prolazimo ulicom koja je još samo prije 24 sata bila pod vatrom četnika. Većina kuća je dobrano oštećena, neke čak do temelja uništene ili zapaljene razornim tenkovskim projektilima koje su četnici ispaljivali sa Zavaljskog platoa ili pak raketama kojim je nemilosrdno raketirano ovo hrvatsko naselje. Na raskrsnici zastajemo. Na ovom mjestu bila je odbrambena linija naših branitelja. Na ovom mjestu zaustavljena je agresorska čizma. Stoga i nije čudno ovo što vidimo. Agresori su upotrijebili sve raspoložive potencijale da se vladaju bedem što su ga na ovom gradskom prilazu sagradili borci i bojovnici. Nisu uspjeli.
Ova kuća je pogođena raznim projektilima. Četnici su je gađali tenkom. Ispred razrušenog zdanja susrećemo domaćine kako pokušavaju spasiti ono što se spasiti može. Što su napravili, da Bog dao, niđe se ne smijeru, niđe se mjesta ne našli, što snato naše stare dane, sine, čuvaj se, vidjaj, čuvaj se, etaj sinko, redom i gledaj sine skandala, gledaj dijete moje, gledaj moga bola i jada. Dragi moj Isuse, evo konje na zidu, kako je dozvolio da ajdu to naprave. Dragi moj Isuse. A ovo mi je vam sinovljava. Toga je tuga. Tugo moja, kako sam ljubila za svoj kući, tugo moja. Okom kamere idemo dalje. Ulaz u kasarnu sam za sebe govori, kao da se nalazimo u predgrađu Hirošime. Pod čizmom srpskog vandalizma ništa nije bilo pošteđeno. Neke od zgrada su zapaljene, neke su srušene udarima razornih projektila. U nekim zdanjima ostali su četnički grafiti kao autogrami onih što su se zalud nadali da će proći bihaćkim ulicama. Zalud su se nadali. Valjda su zato i činili sve ono što se podvodi pod riječ vandalizam. Uništili su i mermernu ploču na kojoj se nekad isticao jedan od simbola nepobjedivosti našeg lijepog bišća. U ovom prostoru od četničke ruke je razoreno još mnogo šta, no ne za svagda, jer na temeljima starog uvijek je nicalo nešto novo sa novim dahom života. Iz naselja Žegar putem nastavljamo ka Zavaljskom platovu i hrvatskom naselju Zavalje. Kod posljednjih kuća u Žegaru uskačemo u kamion Hrvatskog vijeća obrane. Zajedno posmatramo dolinu koju napuštamo postepenim penjanjem ka Zavalju. Već nakon 10 minuta ulazimo u ovo nekad okupirano naselje pod Plješevicom. Borci i bojovnici u kratkom predahu. Treba ići dalje. Do pada mraka mora se osloboditi još mnogo toga. Svaki je metar važan. Nešto dalje od nas, komandant Šargan sa najbližim saradnicima razrađuje dalji tok operacije. Inače, naselje Zavalje je prvo od više naselja koja su oslobođena. Naša ekipa polazi u potragu za simbolima četništva za koje smo bili sigurni da su ostavljeni. S obje strane ulice zapaljene kuće. Poneka kuća je ostala nedirnuta. U njima su privremeno stanovali četnici pa su stoga bile djelomično pošteđene. Nešto dalje ističu se ostaci katoličke crkve. Sa samim ulaskom agresorskih vojnika u ovo naselje, crkva je bila među prvim žrtvama srpske fašističke pošasti. Od ovog nekadašnjeg lijepog sakralnog objekta ostali su samo pocrnjele konture i ispucali zidovi kao svjedoci jednog vremena mržnje prema svemu što nije srpsko i pravoslavno. Varvari su se i potpisali na svoje nedjelo, valjda da se zna gdje kroči srpska čizma, tu su zgarišta. Silazeći od razorene katoličke crkve nailazimo i na ovaj grafit ili oznaku kako već ko hoće. Do Bihaća je još samo 4 kilometra. Da, i jedna vječnost da se dođe u njega. Laganim hodom nastavljamo dalje. Usput bilježimo već viđeno. Uništeno je maltene sve ono što je vrijedilo, a nekad je vrijedilo mnogo, jer ljudi ovog naselja, kao i ljudi mnogih drugih popaljenih i porušenih naselja, uložili su sve u ono što je agresor uništio. Idemo dalje.
Nekoliko stotina metara dalje od naselja nalazila se linija srbočetničkih formacija. Već prvi pogled na panoramu Bihaća govori sve. Sa ovog zavaljskog vijenca četnici su svim raspoloživim oružjima i oruđima razarali bihaćka naselja i ubijali nedužno civilno stanovništvo. Na jednom jedinom mjestu nalazimo čahure od 20 mm granata ispaljenih iz oklopnog borbenog vozila Praga. Prije otprilike 3 mjeseca u svijet je sa ovog mjesta otišla slika Reuterovog fotoreportera koji je pratio nadiranje četničkih snaga ka Bihaću. Bilo, ne ponovilo se, ne vratilo se. Nakon obilaska hrvatskih naselja Žegar i Zavalje, krećemo ka naselju Sokolac. Već iz daleka se vidi da ovo bihaćko prigradsko naselje ne izgleda ništa bolje. Kuće između nekadašnje linije razdvajanja su djelimično čitave, no u velikoj mjeri oštećene zbog intenzivnih borbenih djelovanja. Idući dalje, prepoznatljiva slika varvarizma se ponavlja. I s lijeve i sa desne strane ostale su samo konture izgorenih kuća, sada nijemi svjedoci i oznake koje su iza sebe ostavili srbočetnički koljači. Skoro da niti jedna kuća nije ostala pošteđena. Sistematsko uništavanje dobro je poznat recept iz mnogobrojnih ranijih primjera i ničim se ne razlikuju. U središtu naselja porušena je i džamija. Čina je srušena, to možda i nije toliko važno. Porušila ju je mržnja, ista ona koja je razorila zavaljsku ili skočajsku katoličku crkvu. I u ovom naselju bilježimo krvave grafite, autograme mržnje i destrukcije, svega što je civilizacijsko, a nije srpsko. Pojedini od ovih grafita pokazuju mnogo šta, pa i nepismenost, a nepismenost, zna se, rađa neznanje i mržnju prema svemu što je tuđe. A opet, što je tuđe, to mora biti uništeno, što su Karadžićevi četnici vrlo dobro izvježbali u proteklim godinama agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sa polaganim dolaskom mraka polazimo iz Sokolca. U nama iste misli. Ovo se ne smije i ne može zaboraviti. A kako bi i zaboravili kada su oživci sve dublji i bolniji? Za istoriju ratovanja, kada je Bihaćki okrug u pitanju, dešavaju se neke neobične stvari. U dosad najžešćoj četničkoj ofanzivi, borci 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine smogli su snage i 13. februara, 13. dana mjeseca Ramazana, izvršili su snažan kontraudar i oslobodili privremeno zauzete teritorije. Nalazimo se na Sokolcu, a vidite kako izgleda. To će da vidi u velikom formatu. Dobro se stvori. Ima sve na spisku. Malo mene tebi pa mislim.
početku da ga miniram sad. I odmah ga postoji tamo. Ima desnu stranu, žet. Koji je normalno. Jer evo su ti kone. Razumiješ? Mora čuvati sriđu. Ostale su pune svega. Bog zna ima li išta više. Evo vidim da sve izbožno. Neki bude sramota. A našoj vojski da Bog da. Bilo kako je najbolje. Nek ste vi došli makar na svoju zemlju. Jes. Ali ovo ja ništa. Ne želim opet. Dvoje meni djece otišlo.
Ošao mi je sin, još ćih. Da su mu oni, ne bi žalio ništa. Sve nek ide. Ali, opet ako Bog da, bit će života. Biće života, ima još i djece, ima i Boris i šta ne znam. Hajde, i vama. Sve najbolje želi did. I da opet se sastanemo u čitavom Sakovcu nekada bar. Bar vi ako nećemo mi stavati. Tako, živjeli sve najbolje. Eto, djeca. Samo se izvucite malo amo. Jesu. Ovo mi se... Daći mi dobro. Idem na onu zoju. Se sjena, ali ovo... Goste, jem gutu to.
samo trenutak. Evo, dolazim. Obrnut. Hajde da vidim bolje kući šta ima. Gore je uspać sve. Jel ne? Ali ima sve da... Voda još gore nego ovo. O, dobro. Evo kođe uništili, jebem im. Poštovani gledalci, iza naših leđa, jedno tamo u onom pravcu je rezervoar sa pitkom vodom koji su četnici bili okupirali i zavrnuli vodi i dok ovo gledate, najvjerovatnije da već pitka voda ide iz vaših slavina u vašim stanovima i vašim domovima. Gdje su žnjecovi? Evo, u dojučerašnjim četničkim Zemunicama naši borci sjede u jednom trenutku predaha topli napitak, a ovdje iza grudobran za tank.
ispod imate u saobraćajnicu, vidite. Da. Stvoriti nju za zaklone i tu odmah rasporediti. Nakon višemjesečne okupacije, napokon cesta Vedropolje-Željeva ponovo u rukama naših boraca, ponovo slobodna. Hajde, ti došao sa mnom. Idi po top dole, da dođe s lijeve strane ceste, vamo. Hajde, trko vamo s ljudima. Meni nek se javi, brže. Ne tuda! Radi pater, ispravim, ti probao se kruba. Aj onda bliže ti je. Onda udraš ljudi za minut dole. Ko Žegiru pao to na glavu. Bilo se pomislio. Za našu alatku. Aj vamo. Naš je sigurno, sad ćemo ga. Samo ga treba politi rakiju. Jes, da je bilo. Da ima. Počne tući četnike, pa ne treba. Neka, glavno ovdje ušakamo našim. Akijemo, hoćemo po četnicima sa ovim. Hoćemo ako Bog. Ginti za ovo. Ne da sigurno. Dole od tenka. Ostao zavijek na... Im treba. Kako je bilo, momci? Super, pravo. Ludo i nezabavno. Samo da još preko Sukovaca tamo, čak nemo i dalje. Ako Bog da. Ako Bog da tamo da ih. Sukovaca. Preko Debeljača. Debeljača. Da. Sve. Znači ovo im bila neka komandna. To je bila komandna šator. Garsonjera. Ima spavaća, jedna soba. Ima i pornografije. Svega, kuhinja. Bila da jesu pravo. Pa vidio, bila je ovaj. Iza nas tablo s natpisom Vedropolje. Ulaz u ovo naselje, ali i sa zapadne strane. Momče je opet znači u Vedrovom polju. Jeste u Vedrovom polje. Kako je bilo? Dobro, sve je u redu. Prošlo. Mina nisu puno ostali za nas. Ono što su ostalo to smo pokupili. Dobro. Šta ćeš mora se raditi? Četnici popljačkali? Jesu, mamo im jebe. Evo, to ćeš vidjeti sad. To ćemo se sve. Vjerovatno ćemo sad snimiti kako su pripremali ispred kuća sve kako se vozi. Imaju čak i adrese kome je namijenjeno i od koga se šalje. Sve fino. Paretu na vitrini, na kuhinji piše kako kome ide. Sve u svemu. I odredište i sve. Dobro, more. Nije mu uspjelo ništa odvesti.
mrtav znoj. Sve ovo pripremljeno. Gaška, samo. Rane, da znaš ko je u toj bio nakon? Ljubu neki. Dobro ste Ljubu, reći. Kako je Zmijenjaka? Neki da. Kako je Zmijenjaka? Ali gdje je vidio? Kad se krenula ulazak kukla dušava. Pa ti si bio kao vodiš neki komandir. Tu se lično zastavi tajno. Nemoj. Morat ćemo govoriti, nema. Ja vidiš, znaš ti da ti
imaš sve od 11.11.1994. godine u 16 sati, sve svoje krepe. Jesam. Ej, reći ome, je li ono vaš tuče? Ono dvaje. Gdje? Hoću ko jest? Što prije? Ko je za... Ne, evo, samo hoću da dokajem svjetskoj javnosti da mi nismo baš toliki zločinici koliko on misli. To je zaslužio prije što je taj onaj udario. Evo ga, ti ispali iz iskustva. A to je naš. Gdje ovdje povjeri? Čega? Jesu pune granate? Jesu sigurno, gommirane. Može li se stvoriti? Pune? Samo malo sačekaj.
Jes. To je pravo. Gornja Barska, veći grad. To za haubicu. Za haubicu? Evo haubica ovdje. Tačno veliko paduše. Za kule. Gdje ime sad ne vidiš, gdje Katara ljudi stoje? Glavice. Marjanovac. Dolovi. Vi si prošli kroz Dolovi. Evo Katarica. Dovoljno su hale. Ja ima ko za ovaj B1 van. A moraju da pašu one u tank. Ne pašu. Treba one zisovske granate poput. Igman. A ova je šekerla našeg nića, vidite. Svaki dan je niće okušio. Lepo. Maš mu ličat šeker. Igman. Mogu jesti. Igman, hajde ole 3. Ovam. Ništa ovamo. Mogu bi šećera. A ima šećer, znaš koliko ima? Nek uzeo kafu. Znaš koliko ima kafu? Niću, jel tako jedno i ovo? Mi, pa moramo mi. Evo moraš imaš cilje, rov u šumi ispred mene, daljina rova 600 metara, gaj sa minom 73. Pa ljudi, znate šta je? Kuće pod ploču. Gdje je kuće pod ploču? Ovo je to je prva ona na onoj čuki. Je u keki? Znaš? Stara kuća. Evo, uglom je. Ovo spuštaš gore, dole. Malo ti ovako. Munjevite akcije 505. Viteške motorne brigade na čelu sa Hamzama i prvom četom. Oslobođena je velika teritorija. Zapljena velika je MTS. Evo imamo ovdje jedan tijek. Evo ovdje autonomne pokrajine. Došlo je do ranjavanja komandira čete Karalića Osmana Bešira. Do ranjavanja je došlo kada je komandir čete obilazio prvu borbenu liniju. 17. na 18. u 21.50. Navečer. Desilo se slučajno, eto. Širom reonu Vikića. Komandir čete je ranjen u donjem dijelu lijeve noge. Satro me tamo mamu pojebe.
Evo ovo što se pukne, ne čini se pukne. Znači, taj je pancirka zarobljeni jutros. Ova je pancirka zarobljena jutros u džipu. Jedna Duan 16. Ima džip, ima Fitzgauer. Malbić verovatno snimio. Ima lanseri, 128. 2 traktora municije. Buldožer. Ima, ne mora se nabrojati. Od MTS čak ima. Šta je to upravo šutao gdje je bio riječ? Eto, možeš nijemi slobodno šuk koju je gdje niće bio. Ako Bolak svrati, vi će vidjeti okolo prohodati. Prvo sagajte uglo pa vidiš gdje je on bio. Desna ona šuka. Pa dakle nije uspio uopće. Joj, ljudi, šta smo... Šta oni nisu uspjeli dići, to ljudi ne znali. Zakušalo me to, idemo zakušati pancirku i zaustavili su bombu, tako da ne smo ostali pancirka, a inače došli stomak. Hvala Allahu pomoć, sve je bilo onako kako on je odredio. Samo Bogu. Sve je bilo u najboljem pogledu. Javio? Vidiš da radi? Vidiš u lampicu. Je li upaljena? Hajde daj intervju Husa i...
Jel znamo Efendija nisam mogao ostati u bolovanju. Biti dobro, Selme. Biti dobro, Selme. Okreni ti ga nazad. Stanac, stanac, stanac. Hajde ga stavimo pozade. Noge da vama. Ajde, treba ući u auto. Hajde uđi jedan posreć. Hajde uđi. Nakon višemjesečnog otezanja i ocjenjivanja od strane srpskog agresora, danas je napokon izvršena razmjena tijela poginulih i zarobljenih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać sa zarobljenim i poginulim pripadnicima agresorske vojske. Pod pokroviteljstvom svih međunarodnih asocijacija stacioniranih na ovim prostorima, cjelokupna procedura obavljena je na graničnom prostoru Bosne i Hercegovine i Hrvatske između Izečića i Ličkog Petrovog sela, odnosno takozvanoj Japanskoj krivini gdje je smješten punkt pripadnika Poljskog bataljona mirovnih snaga. I današnja razmjena počela je sa izvjesnim zakašnjenjem zbog kasnijeg dolaska agresorskih predstavnika. Pored njihovih članova komisije za razmjenu, bila je tu i brojna svita naših nekadašnjih sugrađana, a danas velikih propagatora četništva i nasilja. Prvo su razmijenjena tijela poginulih, po 3 sa svake strane. Do zaključenja ovog izvještaja identifikacija poginulih nije bila završena, pa nismo ni u mogućnosti objaviti njihova imena. Nakon toga izvršene su sve proceduralne pripreme za razmjenu zarobljenih, po 31 sa svake strane. Srpski agresor danas je predao sljedeće pripadnike 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać. Elvir Hadžić, Rifet Tahrić, Armin Mulić, Dževad Mahić, Sabahudin Nadarević, Rusmir Pajić, Husnija Mehulić, Velaga Begić, Bajro Ljubijankić, Dževad Kovačević, Izet Kaljiković, Meho Mehić, Amir Muratović, Samir Mulalić, Nihad Mustafić, Hasan Džehverović, Mirhad Jusić, Nurfet Mehić, Mirsad Hadžić, Enver Dizdarević, Zlatko Juričić, Sevad Veladžić, Spomenko Mihić, Franjo Jurić, Fikret Dolić, Senad Muranović, Dževad Dupanović, Ibrahim Halkić, Ređo Mušedinović, Kasim Duraković i Enes Muhamedagić. Kada je taj čin počeo, počela je i slika užasa. S jedne strane zarobljeni pripadnici srpske paravojske, prilično dobrog izgleda, a s druge dojučerašnji mladići koji to više nisu. Omršavjelost, ispaćenost, posljedice fizičkih tortura vidljive na svakom od njih. Elvir Hadžić bio je prvo ranjen i onda zarobljen. Kako je sve proteklo ovo vrijeme? Znam ja i ovi moji drugari kako je. Zovem se Mihić Spomenko. Vi ste pripadnik Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać? Da. Kad ste zarobljeni? 8.11. na Željevi. Kako je bilo u zarobljeništvu? A bilo je teško, zahvaljujući komisiji i 5. korpusu. Evo nas na slobodi. To je za mene sad neopisiv trenutak. Ne znam, to treba doživiti sam. Kako se zoveš? Pajić Rusmir. Kad si zarobljen? 9.11. Prošle godine? Prošle godine. Gdje si bio u zarobljeništvu? Bio na Kamenici. Puno si mršav. Kako je bilo? Ranac, slabo, totalno. Jesu vas tukli, maltretirali? Jest. Valjković Izet. Kad si zarobljen? Zarobljen sam 9.11.1994. godine na Gorjevcu. Izmučeno izgledate. Kako je bilo u zarobljeništvu? To i sami znate kako je bilo, kako je u zarobljeništvu. Da se ne treba pričati. U njihove ruke kao upadne. Ima li nekih posljedica na tijelu? Kašljate, ne mogu dičiti, ne mogu, bubrezi bole, glava je razbijena sva od palica, eto, znate koliko sati. Tahrić Rifet. Kad ste zarobljeni? 24.11. u Vedrom polju. Kako je bilo u zarobljeništvu? Kao u zarobljeništvu. Znate sami kako je tamo. Vidite kako izgledam, odmah znate kako je. Imao sam 95 kila. Ne znam šta naročito da kažem, to je bila čitava emisija, ali u stvari dobro je. Važna je živa glava i ništa više. Kakav je sad osjećaj dolaziti kući? Čudan, konfuzija, a nemam snage. Uzbuđen sam.
Medan. Jurić Franjo. Vi ste pripadnik Hrvatskog vijeća obrane? Da. Kad ste zarobljeni? 8.11. prošle godine. Kako je bilo zarobljeništvo? Teško. Tučen, deo zuba, nema. Satro. Ovi zadnji mjesec dana, kad smo pribacili Staru Gradišku, tu se malo porvi, tu je bilo, moram reći da je bilo koliko toliko ljudski. Kome zahvaliti? Dolazak? Pa, 5. korpusu i normalno komani. Velažić Sevad. Kad ste zarobljeni? 7. Kako je bilo zarobljeništvo? Grozno. Iskreno rečeno grozno. Tako kako meni, tako i ovim mojim kolegama. Je li bilo maltretiranja, fizički zlostavljanja? Jeste, ali dosta je podlako. Sam znaš, čuo kod Batneva. Kažu i to da im je ishrana bila katastrofalna. Meso ili nešto slatko nisu ni vidjeli ni okusili cijelo vrijeme boravka u zarobljeništvu. Potvrđuje to i današnji susret sa kruhom i hranom koji su im iznijeli mještani Izdačića. Pored fizičkog, posebno su maltretirani propagandnim informacijama da je Bihać pao, da se vode ulične borbe u gradu, da se 5. korpus raspao i da je pred uništenjem. Nisu vjerovali, znali su da su i to bile laži. Samo čvrsta vjera i nada da će se vratiti davala im je snagu da sve muke i izdrže. Na licima svih njih, kad su napokon došli u svoju sredinu, sreća i neizmjerno zadovoljstvo. Prvi susret s najbližima bio je posebno dirljiv. Sve što se dešavalo s njima bilo, ne ponovilo se, kažu, i poruka jedinstvena. Nikom proživljeno ne bi poželjeli.